شما فلك قيرين جمتينا ستير فريان جمهي في دستينا. مشعل عثمان باوێ نسرین هەلبەستوان و نیڤیسکار ji bajarê Hesekê hêjmarek ji dîwanê helbestan û lêkolînê nûî hene wiha diaxive li ser berhemên xwe. او ديوانا نيف بيال ديوانا هلبستي جبلي في ديواني دي ديواني عربي هبون دي مقو دسبيك خواندنام عربي بو ديوانك جي كاف والطلاسم المنسوجة بجداء الفجر دوا هل ينام البنفسج والأرجوان قال لك شانوم ورقراندن زماني كردي. هەلبەستوان باوێ نسرین ڕۆلێک لیست دخەلاتکردنا وێژەوان و هونەرمەندان de مîna Yûsif Berazî Seydayê Tîrêj Mihemed Şêxo بەشێک چالاکیە گمەکردن نەمر سەیدایە تیرێژ بوو یعنی هین ساغ بوو مە ئەو خەلات کرد وەک ڕۆژنەماکی بوێنەی وی مە بەلاف کرد دنا ملەت و مە دیاری وی کردژی هینگ المالە خۆڕونشتی بوو. باوێ نسرین dibêje gereke nivîskar li Rojavayê Kurdistanê ne bi mejwê siyasî raman bibe. سیاست تێکەوێ وارێ ڕەوشنبیری دی ئەس باوەرم داویاوێ vemrandin ev sebeba a sereke ji hevketna nivîskara û rewşenbîra derbasbûna siyasetê bû. Her wiha Mişal Osman duwarê rojnamegeriyê de nivîs û lêkolîn bicîkirine. Agim li ser rojnamegeriya Kurdî çê kir yani wekû pîvan min ji cerîda Kurdistan dest pê kir. Cerîda Kurdistan a Mîr Miqdad Midhet Bedirxan di pêrê ez hatim a Mîr Celadet Bedirxan Di destpêka sala nûdî de bavê Nisrîn kar dikir di koma Helepçe de weke sazvanê tembûrê. Her wiha nivîskar Mişal Osman dimîne çalakvan di her warê rewşenbîrî de. Dara Ebdû Hesekê Ark.